idam kim te khia Zomi te Zoland Voice Television pan hongwa ku ke kam in san boy hi tuni la som ni le ni me kha som ni le khan sa te te ni ka vai to ki sai te wai to hi public voice television pan tang ko na hong le ni News khatna Ukraine te aki hu bangin nyamagam ukna bulu ga kap ato ki pol na te zong hong hu unchi in NUG kumpi in nget na gen kya u hi u yimun in again na a leitung ki pol na tom min lungsim thahat nang nong hu na te lungdam ma ung taksa lama hiam le thau tom te zong hong hu zo le uchin lungul hwai ma hi chi in Reuters media to aki ho na a gen kya hi chi hi hi gen khat na pen NUG tanupi khat a hi foreign minister dozema ang US atun lai tak hiya tu lai tak US kam makai tom to ki mu lai tak a hi nyama gama gal vai tom hangin in la lo nusia gal tai tainga le tol som guk bang phakhin ta hi chi in UN agency lamte in gen hi news ni na ukna bulu gal kapte de loin alang do Zomi MP tele Zomi min pwa zoga mi pi ka kapte ki mu khop na abe sa me kha som lenga ni in kine the hi chi in twania ki mu khom the ki pol na te in tang ko na ne yu hi ki mu khop na a mi pi thau toy ki pol na gyat bang ki hel the hi chi hi CDF Walngoram CDF Tonjang CDMC yin LDF New Haimwal People Defense Army PDA PDF-Zoland Zogam Army le Zomi PDF te ki helua ki mu khop na nai thum sung bang sotin twa sunga khat le khat ki tel siamin ki zop na hoi sem na ding han cham to ding chi te le a hun zuin ikimu ki zel ding chi te thukim na ki nei the hi chi in tangko na sunga ki hel hi news tumna Zogam hua mindat gam sunga ukna bulu na omkit CDF mindat le ukna bulu te ki kap na hangin CDF mindat lampan gal hang mi pi gal kap som li le guk bangin hong nu sekhin hi chi in CDF the dene pyan cha ye in RFA to ki ho na a ge nu hi CDF mindat pen tol ni le som ni le khat kum April kha akipan zo thau tu pi thau to yin ukna bulu te alang do ma sa pen khwa a hiตัวกิกาบนาปันเปล่าละเป็นมีนดัดข้อทรงแตงอุกนาบลุกากับแต่อินตุลนิและซอมนิและขัดเมฆาซอมและทุมนิยากิปันกาลกับกิอุกนาสิอกโชเยอเมอตังโกอุฮิยาตุวินอหิเลกุมขัดอจิงคินตาอหิฮิตัวบ้านาฮิหุนซุงแตงเงินกาลตายตูลซอมและตูลงาวาลบังพดิงฮิจีอินเกนุฮิNews Lina Ugna Bulu Gal Kapte in Civil Disobedience Movement CDM a ki hel pil sin na sanglam na semte hong pai ding tul ni le som ni le ni pan tul ni le som ni le thum pinya tin net a na sep alut ki na dingun me kha som le sagi ni in Ugna Bulu makai media te panin zot polo hi CDM lut hun sung teng a hi le khwat ngen lowin ki cham te dinga khasum pyak lo khwanin ki chap te sak bana Boina apyang sak te lo buang na sepsem ki thading hi chi in atang ko na bwa ki hel hi CDM lut sang sia ma te in a hi le hidan hong sap ki ku hang mon hwai lo wo hi to bana amau lam etan education system hi thailowa taksa omlo ki nei khem na back a hi manin CDM lut sa atam zo na sep ki lut ki loading hi chi hi news ngana National Unity Government NUG le ULAAA te mekha somle guk ni jing sanglamin online video to ki mu khop na ne yu hi chi in NUG kumpi in tang ko na ne yu hi ULAAA lampanin bo chot thum nya nai le atwin yemu Dr. Newton Aung Makai รခိုင်ပြည်သူအစိုးရတဲ့ကိမှုခေါပနာအုံဟီချီအင်ရခိုင်ပြည်သူအစိုးရချိမင်ဇငင်တန်ကိုဟီhi ki mu khop na pen amasa pen official ki mu khop na hi chi hi u khain tu kha gen na a tu lai tak thup yang te kho hun lwan zia mu zia din zia te ki kup na hi pi pen hi chi hi NUG te tang ko na a boina tom athwa kha rakhai mi pi te a ding kalungu nwam lowa thuman thu tak a ding in na sem khom ding hi ung chi hi news ku na
อุกนาบุลุกาลกับเตสับเงินเชยเยสวยด้วยป่วยอากาดิงอซอมระคายปีลุกเหยาเยพาที ALP ตอกิไซระคาย CSO กิปอลนาซอมนิเลกวาเตอินปีตูลูทูอีตบอทาทบเปียนเชจีอินตังโกนาเมคาซอมละงานีอินเนยูฮี ALP in rakhain te tang mi hilow a hi ki mu khop na zong ki mu khop na man tak tak hilo a hi manin hi lai ki tho kya hi chi in sang naw pang makai ten ge nu hi tang ko na sunga hi ki mu khop na vaki hel chi pen nyama ga mi pi te tunga ngong tat na tom tom to ongong tat vai puak lian pi anei te tha avap ya to ki bang hi chi hi ki mu khop na a ki helding in ALP RCSS, KNU, KNLAPC, DKBA, NMSP, PNLO, UWSA, NDAA, SPP te in sayin piano hi. News Sagina, Bagokam Huam Tango District, KNU Tam Mahane Huam Sunga Galgap Lente, Mekani Gyat Nia Kipan ni Som ni Sungin, Natai Kyat Nadingu Gongza Saku Hiti in KNLA in Mekani Gyat Ni in Zaksak Na Ne Yuhi. Hi Zaksak Na Pen, Galvai Zaksak Na Hia, Hi Galgap Lente Pen, Kum Tampi, Mipine Sa in Lelo, Logam na sep na gan khoi na le pai suk pai to na nong kai sak ma u hi chi hi ni som achin khita thu pyang khat pe pe vai pok la loading hi ung chi in tang ko na a ki hel hi tango district back tham lo pha pon le corporate hwam sunga pungna bulu te nwaya zum na sem te gal kap le na te atai khya dingu KNU in January kha akipan again sa u a hi News Kiat na Kachin Gam Tanai Myo ne Bwe Yang Khayai Michina Hu Gaung Khayai Sunga Ukna Bulu Gal Kap te Khut Nwaya Sem Zum na Sem te Na Sep na Pan na Call Dingu Gongza Saku Hi Ji in Kachin Independent Organization KIO in Me Kha Som La Lini in Tangko na ne yu hi Tangko na to kisayin Bo Muji no bu in hi lai te pen Detandra ame hi a una bulu te khut nwaya a khol lo te tuki bol na zong hong lai thai ding hi chi hi mi pi nei sa lam sa su sia in mi pi athat te mi pi te in lampi tuam to akido lai tak a hi manin una bulu te khut nwaya na sep lo ding tupi ma hi chi hi KIA in a hi le una bulu gal kap te sap gam vai ki mu khop na a ki hel lo ding a beisa april kha som ni le ni in tang ko na khat zong ne yu hi news kwana tulai tak american gam atung NUG tanu pi khat a hi dozima aung le US Congress a Myanmar gam vai along hi mo tunai senator por khat te ki mu khop na nei the hi Twalaka athe alut do Republican Party makai a hi Mitch McConnell Democratic Pan Jeff Buckley Edward Markey chi te to atwam takin ki mu theyo hi Mitch McConnell pen US kama hitale Myanmar gam vaya athalop ma khat a hi NUG tanupi dozema awin a hi le Democratic Senator te to ki mu na a una bulu gal kap te sumna a hi yena net the bawa dangwe na sep emoji e te sumna kempe khak tan zo na ding gen na nei hi chi hi News somna zogam gam hwam khat a hi mendat a mendat pi tu ochou ye ni la khan nili sungnwam takin ki bol theya jakala pi tu ochou ye upade khat thukim na kinei the hi chi in mendat pi tu ochou ye aphwe in tang ko u hi ki mu khop na a mendat myo ne siman khan khwe mu committee member te MP te တိုက်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဲ့ဥပဒေပြုတိုက်နယ်ကိုယ်စားလှယ်တဲ့ကီဟယ်ထေဟီချီဟီနိလီဆုံကီကုနာအကီဥနာတော့ကီဆိုင်ထုခွန်အဟီနဆပ်ကီဟ ோம் ဇာဘိုင်တဲ့ဝိုင်ပွားဇာဒင်းတဲ့ကီတယ်ဇာဒင်းတဲ့အစမ်ဘလီဘောဇာဒင်းတဲ့ချီဘငင်သူတမ်ပီတာကီကုနာအုံဟီချီဟီNews som lekhat na
Yamagam Spring Revolution le Revolution man kit kelam ki na ding in US dollar million tulni le zani wa ki samding hi chi in NUG kumpi finance le planning tanu te lampan media to ki mu na agenu hi hi ading in sumzon na a me online om na injong NUG in online tungton in azwa ko hi ya US dollar million nga banking a khin hi chi hiตัวบ้านะกากวยยีและปีเทยีแต่เป่าหลับตอมต่ออลากูอะฮีอินและเลยตั้งมุนซอมกุเกมซองจวักดิงอมลายฮีจีฮี NUG in Spring Revolution adding budget estimate US dollars a sagi million bang ki samding hi chi ngai sut na om hi ya budget ki sap na tam sem a hi manin $2.2 billion bang ki sam to lai ding hi chi in gen hi Tuni Zoland pan chu tang ko na hi sa chin mai ka lama chidam takit ki ma ki